Počinjemo 5 minuta joge sa nekoliko udaha i izdaha u četvoronožnom položaju. Šake su ispod ramena, kolena ispod kukova. Sa udahom izvijemo leđa, otvorimo grudni koš, gurnemo šakama pod. Izdah, savijemo laktove, zaokruglimo leđa, aktiviramo stomak. Udah, izvijemo leđa, savijemo laktove, pa gurnemo rukama pod. Izdah, savijamo laktove, zaokruglimo se, guramo pod, aktivan stomak. Još jedan ciklus, udah, izvijemo leđa. Izdah, zaokruglimo se, aktiviramo stomak. Sa udahom dođemo u centar. Zadržimo jedan izdah. Udah, opružimo desnu nogu ravno iz kuka. Izdah, zaokruglimo leđa, koleno ka bradi. Udah, opružimo nogu ravno nazad iz kuka. Izdah, zaokruglimo se, koleno ka suprotnom laktu. Udah, opružimo nogu. Izdah, koleno ka istom laktu. Udah, opružimo još jednom nogu nazad i izdah, spustimo koleno na pod. Udah, sada opružamo levu nogu ravno nazad iz kuka i izdah, zaokruglimo leđa, koleno ka bradi. Udah, opružimo nogu, izdah, koleno ka suprotnom laktu, zaokruglimo leđa. Udah, opružimo nogu, izdah, koleno ka istom laktu. Udah, još jednom opružimo nogu nazad i izdah, vratimo koleno na pod. Zadržimo jedan udah i sa izdahom se gurnemo kukovima nazad da sednemo na pete. Isprepletemo prste i lagano kružimo iz ručnih zglobova u jednu stranu, pa promenimo stranu. Sada raspletemo prste i vrhove prstiju stavimo na ramena, spojimo laktove. Pravimo nekoliko krugova ramenima, uvek spajajući laktove napred. Promenimo smer. Lagano spustimo ruke i pređemo ponovo u četvoronožni položaj. Odavde pomerimo šake za dužinu napred, podvijemo prste stopala, zadržimo udah u ovom položaju i sa izdahom se gurnemo nazad i gore kukovima u psa koji gleda dole. Udah, desna noga ide ravno nazad visoko iz kuka i izdah, koleno ka bradi. Udah, noga visoko gore iz kuka, izdah, koleno ka suprotnom laktu. Udah, noga gore, izdah, koleno ka istom ramenu. Udah, pas koji gleda dole, noga gore i izdah, spustimo nogu. Udah, leva noga ide visoko gore iz kuka, izdah, koleno ka bradi. Udah, noga gore, izdah, koleno ka suprotnom laktu. Udah, noga visoko gore iz kuka, izdah, koleno ka istom ramenu. Udah, pas koji gleda dole, leva noga visoko gore i izdah, spustimo stopalo na pod. Odavde se lagano spuštamo na podlaktice i zadržat ćemo se nekoliko udaha i izdaha u psu koji gleda dole na podlakticama. Kada naiđe naredni udah, spuštamo kolena lagano na pod i sa izdahom se vratimo kukovima nazad, sednemo na pete. Zadržimo jedan udah i izdah ovde. I sa narednim udahom pošaljemo ruke ka plafonu i izdahu vrtimo se na jednu stranu, zadržimo jedan udah i izdah.
Udah, vraćamo se u centar, ruke gore. I izdah, uvrtimo se na drugu stranu, opet jedan udah i izdah ovde. Udah, vratimo u centar, ruke gore. I izdah, dlan od dlan ispred grudnog koša. Završavamo u položaju iz kog smo i počeli. Dlanovi mogu ostati ispred grudnog koša ili ih možemo spustiti na butine. Ostajemo ovde koliko god nam prija, a kada smo spremni možemo nastaviti sa svojim danom. Hvala što smo vežbali zajedno.